Anda kembali menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya Claudia Carla. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Stadion Qingdao Tiantai, Tiongkok, Sabtu waktu setempat. Skuad Garuda kembali melakoni persiapan dan melanjutkan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok. Usai tiba Senin waktu setempat, anak asuh Sinteyong langsung menggelar persiapan di Stadion Qingdao Youth Football. Stadion ini akan menjadi tempat digelarnya duel skuad Garuda melawan Serdadu Negeri Tirai Bambu Selasa malam. Para pemain antusias dengan melahap menu latihan yang terbagi dalam dua kelompok. Sinteyong menilai para pemain dalam kondisi bugar, hanya saja Jordi Amat dan Sandy Walsh mengalami cedera ringan dan akan berangsur pulih dalam waktu dekat. 오늘 훈련은 뭐 이제 10시간 정도 장시간 병행을 하고 왔고, 오늘은 두 그룹으로 나눠서 한 주는 호텔에서 짐을 가볍게 할 것이고, 오늘은 운동에 나와서 경기에 참가하지 못했던 친구들은 오늘 좀 훈련을 좀 하는 그런 훈련 프로그램. 뭐 크게 부상당한 선수들은 없고, 일단 뭐 조르디하고 산디만 좀 부상이 있고. 나머지 선수들은 전체적으로 뭐 컨디션이 괜찮고, 날씨 기온이 좀 차이가 나다 보니까 그런 날씨나 시차 적응을 좀 빨리 해야 될 것 같아. 아니 뭐 크게 심한 건 아니니까 뭐 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같아.